در جهان بزرگتر و عزیزتر برای ما نیست جز مادر. و این لحظه برای مادران عزیز کشور یک سرود فرزند این دیار لطفالله دولتزاده. خاکستری غم باشم به خاکی درد مادر، از فیضی دعا گردم نخلی ثمرت مادر، از فیضی دعا گردم نخلی ثمرت مادر. گهواره ای خوابم کو طفلی هوسم بیدار، گهواره ای خوابم کو طفلی هوسم بیدار. سر در سری زانویت قربانی سرت مادر، سر در سری زانویت قربانی سرت مادر. صد فرقه فضا دارد دنیای هنر، گرچه صد فرقه فضا دارد. پروازی نکو بینگر از بال و پرت مادر، پروازی نکو بینگر از بال و پرت مادر. سراب نمیگردد نظاره روی من، سراب نظاره روی من. مهر است برای دل چشمانی ترت مادر، مهر است برای دل چشمانی ترت مادر. یک عمر همان بینی، گفته که هر آن سازی یک عمر همان بینی. من صدقه به پیمانی امداد برد مادر، من صدقه به پیمانی امداد برد مادر. شاه از لطف تو فرمانی فرا گیرد، شاه از لطف فرمانی فرا گیرد. یک عمر غلام باشد جان و جگرت مادر، یک عمر غلام باشد جان و جگرت مادر. خاکستری غم باشم به خاکی درت مادر، از فیضی دعا گردم نخلی ثمرت مادر، از فیضی دعا گردم نخلی ثمرت مادر. گهواره ای خوابم کو طفلی هوسم بیدار، گهواره ای خوابم کو طفلی هوسم بیدار. سر در سری زانویت قربانی سرت مادر، سر در سری زانویت قربانی سرت مادر، قربانی سرت مادر. ز شش کنار جهان میرسد نوید ای دوست، که عید بر تو مبارک تو هم به عید ای دوست. بدون هستی تو عید را جلال نیست، حضور تو بکند عید را سعید ای دوست. حضور مادران تمام عیدهای ما را، تمام لحظات زندگانی ما را سعید و فرخ و مفرح می کنند. عید را به مادران و مادران را به عید مبارک می گوییم. همه مادران عالم فرشته خلقتند و در این میانه مادر ما هم استثنا نیستند. مادر عزیز با آن که سفر کردند و از این دار فنا رفتند، باز هم چراغ یادشان همیشه در محراب جانهای ما فروزان است. مادر
мавҷудест ки ягона мавҷудест ки агар тамоми умр барои ин мавҷуди муқаддас кор кунему хизмат кунем, бо мегӯем ҳеҷ кор накардем. бо ҳамеша дар ормони он ҳастем ки барои модар, барои шабзиндадориҳои модар, барои бузургвориҳои модар ҳеҷ коре анҷом надодем. агар беҳтарин суханҳоро дар бораи модар гӯем, ҳамин гуна боз нокому ормонӣ мемонем ва фикр мекунем ки ҳар чизе ки гуфтем ба андозаи як зарраи бузургии модар баробар нест. модари ман ҳам мисли тамоми модарони дунё, мисли тамоми модарони тоҷик озода буданд, озодагиро дӯст медоштанд. аз модари бузургам ки тамоми ҳунарҳоро медонистанд, тамоми ҳунарҳое ки барои як зан лозим аст ё як зан бояд донад, он ҳунарҳоро медонистанд. масалан ҳунари қолинбофӣ, ҷомадӯзӣ, дарздӯзӣ, кашидадӯзӣ, либосдӯзӣ, хӯрокпазӣ, ҳамаи ин ҳунарҳоро медонистанд. модари ман маълумоти олӣ надоштанд. дар кадом донишгоҳе таҳсил карда соҳиби диплом набуданд, аммо соҳиби як фарҳанге буданд ки он фарҳангро ҳам ба фарзандони худашон, ҳам ба ҳаққу ҳамсояву ба дигарон ҳам якҷо қисмат мекарданд. меҳмондор буданд, суҳбаторо буданд, бисёр шӯх буданд, шӯхтаб буданд, меҳмон дӯст буданд. чизи хислати муҳиме ки аз модарам омӯхтам, озодандеш буданд. гапи озодиро, озодиандеширо ба ҳеҷ чиз баробар намекарданд ва саъй мекарданд ки дар тинати мо ҳам ҳамин озодиро парвариш кунанд. сухани озод гуфтанд, озодиро дӯст доштанд ва ҳатто як байти бедилро дар бораи озодӣ аз модарам шунидам. бедил озодӣ дар истиқбол оғӯшат кунад, он қадар вошав ки натвон سخن به همین زبان بسیار توجه داریم. забони русиро хеле хуб медонистанд. соатҳо аз ашъори маяковский, масалан аз пушкин барои мо мехонданд. бо забони русӣ дар рӯи ҳамон қолин нишаста қолинбофӣ мекарданд, шеърҳои пушкинро мехонданд. хатхон буданд, назм мехонданд, хатҳоя. соатҳо ҳофизу бедил мехонданд. овози фонуму хуб доштанд. шеър мехонданд аз ҳофизу аз бедил, маънии кушоӣ мекарданд, шарҳ медоданд барои мо ки масалан бедил дар ҳамин байташ фалон чизро дар назар дорад, фалон андешаро дар назар дорад. медонед як чизи хуб ривоҷ дошт дар хонаводаи модарам. мегуфтанд ки писар табиатан худаш бузург шавад, ҳар куҷо меравад, метавонад ба ҳар ҷое ки хост, ба ҳар гӯшаи дунё ки хост меравад.
аммо мегуфтанд бояд духтарони ман ҷаҳондида бошанд. аз ҳамин хурдӣ аз кӯдакиашон бояд ҷаҳондида бошанд, ҷаҳонро бинанд, ба шаҳрҳои бузург сафар кунанд, шаҳрҳои бузургро дида дида калон шаванд. чун ино мегуфтанд модари оянда ҳастанд. барои тарбияи фарзанд дар оянда ҷаҳондидагиашон, ҷаҳонгардиашон, таҷрибаҳое ки аз ҷаҳонгардӣ ҳосил карданд дар тарбияи фарзанд ба инҳо лозим мешавад. ва баъд ин ки модар гирифтори корҳои хонавода ҳаст, гирифтори як теъдод масалан корҳое ҳаст ки маҳдудият эҷод мекунад барои вай, шояд дар оянда имкон пайдо накунанд ки бештар ҷаҳонгардӣ кунанд. бинобар ин мегуфтанд то хонадор шуданашон, то ба зиндагии мустақил рафтанашон бояд аз расму одати дунё бояд бохабар бошанд. муносибати модарам бо падарам низ бисёр муносибати хубу одилонаву оқилона буд. бале ишқ буд. ишқ онҳоро ба ҳамдигар пайваст карда буд, ба ҳамдигар ошиқ буданд, то дами марг ҳамдигарро дӯст медоштанд, эҳтиром мекарданд. ва падарам низ ҳар гоҳе ки сафар кунанд аз духтаронашон як нафар ё ду нафар ҳамроҳ мегирифтанд ва ҳамеша мехостанд ки модарам ҳам ҳамроҳашон бошанд. чун модарам бисёр зани зирак буданд. аз дидаву мушоҳидаҳое ки дар ҳаёт, дар шаҳрҳои бузург, дар ягон ҷойҳои тарихӣ медидем, шарҳ медоданд, шарҳҳошон бисёр аҷиб буд. масалан вақти қалъаи ҳисор агар равем, тарзи хиштгузории ҳамон қалъаҳоро ба барои мо шарҳ медоданд. як чуну чароҳое мегуфтанд ки масалан шояд дар ёди мо он вақт набуд. мегуфтанд чаро маҳз ҳамин хишта ҳамин гуна модарҳо агар рафта бошанд ҳам дар он дунё ҳам ман хиёл мекунам ки аз вазифаи модарӣ сабукдӯш намешаванд, чунки дар ҳама мушкилаву дармондагиҳо, дар ҳама кӯргираҳҳою вомондагиҳо боз ҳам ба ёди модар руҷӯъ мекунед ва аз он мухотаби азиз мисли ин ки паём меояд. яъне модарҳо аз таъҳуди модарии худашон ҳаргиз барканор намешаванд. ҳатто дар он сӯ ҳам гавҳари асосии одамиятро ҳар инсон аз модар меомӯзад. яъне агар мо одамият ҷустуҷӯ кунем, агар бузургӣ ҷӯем дар зиндагӣ, мо бояд аввал ба қадри модар бирасем. бузургтарин олиҳа барои ҳар як инсон баъд аз худованд модараш аст, дигар касе нест. барое ки тамоми навъи ина ман мушоҳада кардам дар ҳамин ҷаҳон, он чизе ки ба чашми сар ба он чи ки мутолиа ва амсоли ин кардаанд ва имрӯз бисёр бо муҳаббати хеле ҷаҳонгире дар вуҷуди ман ҳаст. модари ман як инсони фурӯтан, нафис, бо хилқати нафис ва як инсони бисёр камҳарф ва пурмояву пурзарф буданд. ҳамаи лаҳзаҳои зиндагишон барои ман омӯзанда буд, аммо мутаассифона масалан камҳарфиро намешавад аз касе омӯхт, ҳатто аз модар ҳам намешавад таҳаммулро, тамкинро, сабру шикибоию бурдбориро, тамоми хубиҳоро биомӯхт ва биандӯхт. агар инҳо омада нестанд, пас оварда буданашон ҳам душвор аст. яъне омӯхтан аз чунин дабистону адабистони ҷовидон душвор аст. дар ҳар сурат аз модарҳо
ما و شما زیاد بشارت ها گرفتیم، بسیار خوبی ها گرفتیم. ما هر سحر پا مثل همین من دوست دارم. روزی از دنیا رفتنشون در یادم هست متاسفانه. و روزی که فکر کردم که زمین و زمان در سرم چپه شد، چون که آدم به تکیهگاه می شود. وقتی مادر از برای آدم می رود، آدم فکر می کند که تمام داراییش را از دست می دهد. و پدرم پیشتر رفتن از سری ما. پدرم هم خیلی در تربیه ما، شخصا در تربیه من در بیدین و در حافظ خانی، حافظ فهمی، در مولانا فهمی ما سهمی ارزنده دارند. پدرم سهمی به نهایت ارزنده داشتن. استادان اولینی من هستند پدر و مادرم. اما تقدیر سرنوشت همین گونه شد که پدرم پیشتر رفتن، چند سال پیش از مادرم رفتن. ولی مادرم که بودن جای پدرم رو گرفتن. به پدری، درد به پدری را شاید کمتر احساس کرده همه ما فرزندان. اما وقتی که مادر از بین رفتن، مادر از دست دادیم، ما گمان کردیم که پدرم هم اکنون گذشتن. یعنی با رفتن مادر فکر کردیم پدر و مادر همزمان از ما رفتن، از سری ما رفتن. امروز من در حفظ کردم. هیچ دسته در دنیا مثل دستی مادر، دستی پر از مهر و پر از نوازش نیست. دستی باز نیست. دستی که به ما در هنگام بیماری
شفا عطا کند دیگر هیچ دستی نیست. دستی مهر و صداقت است دستی مادر. در دنیا بغیر از محبت پدر و مادر هیچ محبتی نیست که دنیا را آباد نگه دارد به نظر من. وقتی که من در هر کجا همون مادر خود ما باید میارم و اونا میبینم میگم کاش که من تو مادر من میشدی که من با تو خدمت میکردم. هیچگاه من خودم مادرگون کرده احساس نمی کنم، چون که همیشه مهر مادرم، نصیحت و سخنرانی و وصیت هایی که مرا در روحیه آزاد اندیشی تربیت کردند، آزاده بودن را برای من آموزاندن. هر لحظه که اگر در رفتار و عملم آن خصلت های تلقین کرده آن کس را اگر پیاده کنم، گمان میکنم مادرم زنده هستم. و هر نصیحتی که در وقت خوراک پختن، در وقت مثلا نان خوردن، در وقت دسترخوان پرتافتن یا دسترخوان جمع کردن، همه اون نصیحت و وصیتی که برای پاس داشتن ارزش‌های اصیل ملی، خصوصا برای پاس داشتن زبان مادری که پیوسته مادرم تلقین میکردن و من نصیحت دادن و همون را اگر عملی سازم، کار بندم، بر اساس همون کار رو رفتار کنم، فکر میکنم باز مادرم زنده تر هستن، مجسم تر در پیش نظرم هستن. لیکن لذت مادر داشتن را هیچ چیزی دنیا عوض نمیکنه. هیچ چیز، هیچ ثروت و هیچ دارایی دنیا لذت مادر داشتن و یک لحظه سر برای زانوی او گذاشتن و ناز کردن و دست نوازش مادر رو در سر احساس کردن رو هیچ چیزی دیگر عوض کرده نمیتواند. من وقتی کتاب اولینم نشر شد، از چشمسار آمدم، بردم پیش مادرم میگفتش که مادر کتاب بوسه کردن، چشمشان مالدن، گفتن که از کتابت بوی خودت میاد. در نظر من بهترین شعر همون شعر بود که مادر گفتن. از دبستان
همیشه جاویدانی مادرها. ما و شما پیاپی تا همیشه باید سبق برداریم، باید همیشه بیاموزیم، باید از هستی و وجود عزیز اینها استفاده کنیم و آن را گرامی داشتن کم است، آن را دوست باید داشت. محبت حتی از گرامی داری مادر هم بالاتر می ایستد، مقام و رتبه عشق افزونتر است. برای همین آرزو میکنم که همیشه مادرهای ما و آفریده های آنها یعنی فرزندانشان همیشه در مقام سلامت، سعادت و عزت و رفعت جاویدان پاینده بمانند. تاج از فرق فلک برداشتن، تا ابد آن تاج بر سر داشتن. در بهشتی آرزو ره یافتن، هر نفس شهد به ساغر داشتن. روز در انواع نعمت‌های و ناز، شب بوته چون ماه در بر داشتن. جاویدان در اوج قدرت زیستن، ملک عالم را مسخر داشتن. بر تو ارزانی که ما را خوش بود، لذت یک لحظه مادر داشتن. یکنه چقدر لذت مادر داشتن چقدر بزرگ است. بهار آمده گلی من میکابم، چگون کردم دشت و دمن میکابم. چاینا زنین گلی بهار می تو را گم کردم دنیا را من میکابم.